iha kotuk neba mota Danube nebe haketak sidade Budapest. Hafoin to ba sidade bonita Budapest, acompaña queda so neve. Nebe, halo bonita liutang kapital Hungria ne. Atu haleu fatin interessante sira ne. Fasil. Tamba, quase basta hotu. Iha equipa hop on hop off, ho informação nebe completo liu. We have a ticket for 1 day and we are here, station number 1. So you can go all around with the bus. Every 20 minutes you can have one more bus. So you can get off the bus at Buda or west side of the city. You can get off the bus and after 20 minutes the other one will come. The boat as well. Okay. How much is it? It's €22 or 6,600 forints. And you get the boat included here. Okay, thank you. Dia kotuk neba bis hop on hop off nebe hau hola ona tiket hodi saeba haleu sidade Budapest ne. Iha bislaran bafatin hirak nebe itahakarak atau ba visita bele hare uma antigu barak honuansa arkitektura Europea nian nebe domina iha sidade ne ponte time bridge nebe liu husi Budapest no pest ba Buda. Hamrik dadaunia kastelunia oin no ya kotuk neba mota hoponti entre sidade Buda no pest Buda kastel ya foleten neba. Saya skada husi kraik baleten hodi hare Buda kastel tambah antes nih how acompaña de kastel husi pontisorin husi dog nebe how ladun hatene unsa hare kastel haletene unsa eskada no sida okto baleten liu maybe itabele acompaña di dia ponti chain bridge ya crack neba i usine hateke ba mota sorin sidade neba furak tebes. Além de liu escada iha mos alternativa selu kodi sai baleten atu explora castelo ne Maske iha tempu malirin maibe visitor sira na fatin lao ba mai hane resultado si saya escada mai leten mak tona iha castelo ne how agora iha castelo ninia o inquedas. Nagy Úristen, ha akarunk asztalra,
Mi asztalunk volna, szent oltár volna, hajlengő lejtem, azt is megadhatja az a nagy úristen.